Najbolja vožnja internetom. EUNET ADSL od 645 dinara ili do 12 meseci 50% niža cena. Izaberi svoj paket i popust. To može samo EUNET ADSL. Protekle sedmice zabeležili smo 3 respektabilne akcije Fondacije Tijana Jurić. Najpre u četvrtak Fondacija Tijana Jurić je gostala u Bačkoj Topoli, osnovnoj školi Čaki Lajoš. Prisutnim đacima i roditeljima se prvo obratio Igor Jurić, osnivač fondacije, predstavio dostignuće i buduće projekte, a nakon toga je pisac knjige Armagedon, Vlada Arsić, pričao prisutnima o primerima koje je opisivao u svojim knjigama, a koji su se u Srbiji dešavali posljednjih godina na polju bezbednosti, na internetu, trgovine ljudima, narkomaniji. Primjerima iz stvarnog života Arsić je nastojao da približi prisutnim opasnosti koje sa svih strana vrebaju, iskrenu pažnju zatečenoj publici na to da moraju jako da se čuvaju, da se ne stide tražiti pomoć i da ne pokušavaju sami da se izbore sa takvim problemima, već da isti podele sa nekim za koga smatraju da može da im bude od pomoći. Roman Armagedon našao se u prodaji sredinom jula 2014. godine. Čitalačkoj publici bilo je u prvom momentu teško da se licem u lice sretne sa jednim od najvećih pošasti savremenog društva, pedofilijom. Roman u svom uvodnom delu opisuje slučaj nestanka 8-godišnje devojčice u mirnom vojvođanskom mestu, koja nakon višesatne potrage biva pronađena mrtva, silovana i zadavljena. Dok je pisao ove radove, kao uvod u opsežnu priču o žrtvama pedofilije i zamkama koje vrebaju decu iz realnog i virtualnog sveta, Arsić nije mogao ni da nasluti da će se slična priča i desiti u Bajmoku. Između ostalog, Vlada Arsić je izjavio: deca se plaše i to je dobro. Ako ništa drugo, barem će biti opreznija i manje lakomislena. Problem je što se roditelji ne plaše, ili bolje rečeno, ne žele o tome da razmišljaju. Nedavno sam imao slučaj jednog roditelja koji je uoči najavljene tribine u školi o bezbednosti dece na internetu zabranio svom detetu da sluša takve stvari, još manje da pročita tako čudovišnu knjigu. Nije želeo da se psiha njegovog deteta opterećuje jezivim pričama, radije bi da ga čuva i drži pod staklenim zvonom. Dobro, možda je tako i bolje, samo ako je ikako moguće. Ipak, ma koliko se sklanjali i verovali da se to dešava samo drugima, moramo znati da đavo ne miruje. A ako već moramo da se suočimo sa zlom, ako se ono već pritajilo i čeka nas na putu odrastanja, možda ipak bolje da ga upoznamo na stranicama neke knjige, na filmu ili kroz nečije iskustvo, nego lično u nekoj suludoj stvarnosti, jer tada je po pravilu već uveliko kasno, ispričao je ugledni književnik Vlada Arsić iz Beograda. Drugi događaj je odigravanje predstave Nasilje nema opravdanja Zijaha Sokolovića, koja je izvedena u petak 11. decembra i pred đacima i nastavnicima osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Subotici. Glumci Milijana Makević i Marko Marković su kroz ovu edukativnu predstavu prikazali deci mnogo vidova nasilja i nakon nje razgovarali sa njima da li sve to viđaju u svojoj okolini i šta čine ako se tako nečim i sretnu. Predstava je 2013. godine proglašena najboljim projektom u Evropskoj uniji na polju prevencije kriminaliteta i nasilja u porodici. Treći događaj se odigrao na stadionu fudbalskog kluba Spartak u subotu 12. decembra. Humanom akcijom Fondacije Tijana Jurić, mladi Subotičani Martin Poša je doživio veliku sreću. Igor Jurić i Mihajla Nemec su, zahvaljujući Zorici Anđelković, koja je poklonila kolica fondaciji na utakmici Spartaka i Novog Pazara, dovezli su Martina Pošu, 13-godišnjeg dečaka koji boluje od hidrocefalusa. Martin voli fudbalski klub Spartak i za njega je ovo bio veliki doživljaj. Prvi put u životu je bio na jednoj fudbalskoj utakmici i navijao za svoj klub. Evo nas na poluvremenu utakmice između naših Golubova i Novog Pazara. Kaži mi, kako ti se čini sad ovo prvo poluvreme? Čini mi se da je dobro. Da smo dobro igrali? Da. A šta misliš, hoće li to ostati tako do kraja? Hoćemo li pobediti? Hoćemo. Siguran si? 100%. 100%, bravo, bravo. Kaži mi, molim te, a da li si možda zapamtio nekog ovako igrača koji ti se nekako najviše dopao sad za ovo vreme? Pa svi su mi se dopali, svi igraju jako dobro. A neko možda posebno neki broj ili neki igrač? Zapamtio sam 8. broj Torbice. Spartak je zabeležio pobedu, a Martin je nove bodove proslavio sa igračima u slačionici. Pomoć Fondacije Tijana Jurić i Humanitarne fondacije Novi Beograd, poznatog vaterpolista Aleksandra Šapića, Martinu Poši, se nastavlja. Zajedničkim snagama moramo pomoći da se Martin izleči, jer potrebno mu je ponovna operacija da bi imao sretnije detinjstvo. Zato i ovom prilikom apelujemo svima koji su u mogućnosti da pomognu da pošalju SMS tekst 53 na broj 3030. Dakle, ponavljam, tekst 53 na broj 3030.
Akcije fondacije Tijana Jurić se nastavljaju u ponedjeljak 21. decembra u Bečeju u osnovnoj školi Sever Đurkić predstavom Nasilje nema opravdanja u prepodnevnim časovima i istoga dana 21. decembra u Mladenovcu u 19 časova predavanjem Vlade Arsića za odraste o primjerima opasnosti oko nas koje opisuje u svojim popularnim knjigama. Otvaranjem Parka nauke u Kikindi posetiocima je omogućeno da se na interaktivan način upoznaju sa primjerima naučnih fenomena iz oblasti fizike, astronomije, biologije, hemije i meteorologije. Realizaciju projekta omogućila je Naftna industrija Srbije kroz program Zajednici zajedno donacijom u vrednosti od 750.000 dinara, dok je i Centar za stručno usavršavanje uložio sopstvena sredstva. Zaista želimo da ovaj park nema samo epitet nekog muzeja, nego želimo da deca dolaze ovde i da imaju svoju aktivnost, da im približimo prirodne nauke i da im damo prirodne nauke na jedan lepši i na jedan zanimljiviji način. Želim zaista posebno također da se zahvalim i tehničkoj školi iz Kikinde koja nam je svojom majstorskom radionicom uspela jedan veći deo ovih rekvizita da odradi i dalje nam rade te rekvizite. Očekujemo na proleće da konkurišemo na još par projekata i da ga opremimo onako u potpunosti da ima svoju svrhu. U Ministarstvu prosvete ističu da je ovakvih parkova u našoj zemlji nedovoljno, ali je dobro da institucije obrazovanja prepoznaju njihovu važnost i da počinju da se grade širom zemlje. Dobro je da postoji regionalni centri poput Kikinde koji prepoznaju značaj ambijentalnog učenja i što su odlučili da naprave u ovako zaista jednom malom prostoru, da postave sva ta vizuelna, trodimenzionalna nastavna sredstva i koja će, nadam se, biti dostupna svim Kikinđanima koji ovdje žive, znači kako učenicima u osnovnim i srednjim školama, tako deci u predškolskim ustanovama i nadam se da će vaspitači i učitelji, nastavnici u osnovnim školama, ali i profesori u srednjim školama znati ovo da prepoznaju i što više koristi ovu ambijentalnu učionicu za izvođenje časova, jer znamo koliko su nam učionice zagušljive i koliko nije stimulativno učiti u takvim zatvorenim prostorima, tako da moramo negde da idemo i u korak sa vremenom i što više da forsiramo ambijentalno učenje, integrativnu nastavu i negde tu interakciju na otvoreno. Pokrajinski sekretar za obrazovanje ističe da drugi gradovi treba da slede kikinski primer. Naša deca će ovde kroz igru, kroz neposredan kontakt sa prirodom mnogo više naučiti iz fizike, biologije, matematike, geografije, meteorologije i ja samo mogu da kažem u ime pokrajine da podržavamo takve projekte i dalje i trebamo da to proširemo na celu Vojvodinu, da u tim našim regionalnim centrima, sličnim kao što je centar u Kikindi, isto tako ustrojimo ovakve parkove nauka. Neizostavna podrška projektu stigla je iz opštine Kikinda. Ono što je veoma važno i što nas čini ponosnim, da tako kažem, i mene lično u resoru obrazovanja, ali i lokalnu samoupravu, jeste da je ovo regionalni centar u kojem je centar mreže regionalnih centara na teritoriji Srbije, a ima ih 12, da svojim aktivnostima u prethodnom periodu opravdava ne samo svoje postojanje, nego promoviše rezultate koje postižu profesori i učenici naših osnovnih i srednjih škola, da je centar prema podacima koje imamo u prethodnih nekoliko godina jedna institucija koja je podrška obrazovnom sistemu u smislu da zaista zaposleni u obrazovanju mogu raditi na usavršavanju svoje stručnosti i da se ovaj proces vaspitno-obrazovnog rada realizuje daleko komfornije sa jednim daleko širim resursima i mogućnostima koji u regionu pruža Kikinda. Deo zanimljivih eksponata je postavljen, a plan je da se budućim donacijama popune preostala polja. Za sad imamo 5 sprava. Meteostanicu, žiroskop, zatim Njutnovo klatno, sirni lavirint i imamo ovaj jedan panel za proizvodnju električne energije. Za sad želimo sve ova polja geometrijskih figura da popunimo. Znamo da ćemo to uspjeti sigurno. Očekujemo također sljedeće godine, kao što sam rekao, kroz projekte da pokušamo da sredstva
da sredstva obezbedimo. Centar za promociju nauke izrazio je volju da u cilju unapređenja ovog parka u narednom periodu zaposli lice koje bi bilo nadležno isključivo na ovom projektu. S obzirom na nedovoljne ljudske resurse Centra za stručno usavršavanje, upošljavanje ovog lica bilo bi značajno jer bi istovremeno značilo i punu posvećenost radu Parka nauke. Kako pružati prvu pomoć kod gubitka svesti ili srčanog napada, odnosno kako uraditi reanimaciju bilo odraslih ljudi, dece ili beba. Na prvoj javnoj prezentaciji i oglednom času pokazali su učenici Hemijsko-medicinske škole iz Vršca. Sve je priređeno u okviru projekta koji su osmislili sami đaci, 5 učenica, a koji su podržali fondacije Ane i Vlade Divac i škola. Želeli smo da nabavimo lutke jer u našem kabinetu postoji stara lutka koja nama nije omogućila baš adekvatnu stručnost. Sa tom idejom smo i krenuli, konkurisali smo u fondaciji, pripremili ceo projekat, osmislili ideju i eto želeli da prosto nam pomogne da usavršimo naše veštine u daljoj stručnosti. Poenta je da se ljudi edukuju i da nauče pravilnu tehniku rada zato što se nikad ne zna kada će se zadesiti u situaciji da nekome mogu spasiti život. Evo sada je bilo par dobrovoljaca koji su pokušali, shvatili su da to uopšte nije lako. I samo brojanje koje smo pokazivali je važno da bi se odredio određeni ritam da bi oživljavanje bilo uspešno. U školi za medicinska zvanja školuje se po jedno odeljenje u svakoj godini sa po 30 đaka i svaka njihova ideja je podržana od strane direktora i nastavnika. Jako nam je drago da je projekat fondacije Vlade Javne Divce prepoznala ovaj naš problem, da nam je omogućilo kupovinu ovih lutki sa signalizacijom i da je tu i škola učestvovala u delu sredstava, tako da imamo svakako kvalitetniju nastavu za naše učenike. Oglednom času prisustvovao je direktor opšte bolnice u Vršcu koji kaže da su đaci napravili pravu edukaciju. Ovakva edukacija je prava edukacija i kroz takvu edukaciju se prolazi na fakultetu i ovo je za ovu školu stvarno veoma lepa i prava donacija. Projekat Nauči drugome da spase život ne samo da je sa pažnjom realizovan i prezentiran, nego je izazvao pažnju učenika koji su želeli da praktično provere da li su dobro zapamtili kako drugome mogu da spasu život. Tehnička škola u Odžacima već duži niz godina ima smerove za konobare i kuvare. Svake godine upiše se po 15 dece na oba smera, a to je i broj raspoloživih mesta. Odnedavno uslovi za obavljanje praktičnog dela nastave za oba smera su gotovo idealni. Deca koja završe neki od ova dva smera dosta brzo dobijaju posao. Vrlo dobro znam, pošto naši, sad pričam za konobare, vrlo često i vrlo brzo se zaposle u ugostiteljskim objektima, širom, da kažem, naše opštine, ali i van naše opštine. Imam učenike koji rade i u Palanci, i na moru, i u našoj opštini, tako da uglavnom konobari, da kažem, vrlo brzo nađu posao. U moderno opremljenoj kuhinji učenici sa velikom ljubavi i znatiželjom pripremaju jela sa svojim profesorima. Sada trenutno pripremaju hladna predjela. Veoma rado sa našom ekipom podelili su recept za kazino jaja. Jaja presečemo na pola. To smo isekli i sad ovdje imamo žumanca. Stavit ćemo tako otprilike kašiku senfa. Stavit ćemo isto otprilike puter. I malo limunovog soka.
I to ćemo da izmiksujemo. To smo izmiksali. Sad stavljamo u špric. Dole ide podloga francuske salate. Strani pored nje ostaje. Evo ga, to su jaja Casino. Sa učenicima radi izuzetno stručan nastavni kadar, a za ova dva smera praktični deo nastave ima jako veliki značaj. Sa ponosom direktorica tehničke škole Snežana Lučar kaže da đaci po završetku školovanja iz ove škole izlaze kao pravi mali majstori. Mnogo nagrada osvojili su učenici tehničke škole. Osim ova dva tehnička škola ima još nekoliko smerova, a od naredne godine moguće i neki novi. Strašno je velika dilema oko tih smerova i ja ću se veoma potruditi normalno sa svim mojima ovde u školi da napravimo kao neku anketu u ovoj našoj Odžačkoj opštini da vidimo šta je to nešto što bi možda najviše zainteresovalo ovu našu decu. Nove smerove smo uvodili i prošle godine imali smo kompjuteraše koje su nam ukinuli pa smo prošle godine vratili. Ja sam se veoma trudila da uvedem tekstilni smer, međutim uvek tamo gore neko to je nešto odradio. Do zadnjeg momenta se verovalo da će biti tekstilnog smera, u zadnjem momentu jednostavno nešto se desilo da ga nisu dozvolili. Potrudit ću se za ovu godinu, pošto stvarno za ovu našu opštinu svetla tačka nam je ta Magna. Naša, mislim, tako da stvarno su njima potrebni ti tekstilci. Što se tiče drugih smerova, hemijskih, uveli smo hemijskog tehničara umesto zaštite životne sredine. Uveden je taj hemičar zato što on ima mnogo više zanimanja, možeš da radiš sa tim smerom, tu si i laborant i u bilo kojoj hemijskoj industriji možeš da radiš. Čak možda se radi u domovima zdravlja uz dodatni položaj neki predmet. Osim u školi, učenici praksu obavljaju i u lokalnim preduzećima sa kojima, dodaje Snežana, škola ima izuzetnu saradnju. Škola je nedavno renovirana i sada ima potpuno novi izgled. Posle izgradnje fiskulturnog igrališta i igrališta za mali fudbal za učenike osnovne škole Moša Pijade u Ivanovu, završavaju se radovi u fiskulturnoj sali i slačionici.
Ono što je predviđeno ovom investicijom da se uradi jesu investicioni radovi koji se odnose na fiskulturnu salu i slačionice. U okviru tih radova se radi, upravo je završeno spuštanje plafona, zatim olersko-farbarski radovi, gletovanje i krečenje zidova i na kraju nam ostaje samo postavljanje podova, znači zamena vina s pločica na ovim podnim oblogama. Vrednost investicije je 890.000 sa PDV-om. Osnovna škola Moša Pijade najmanje je na teritoriji grada Pančeva. Fiskulturna sala im mnogo znači. Pa za naše učenike prvenstveno, a isto tako i za nastavnike koji izvode nastavu fizičkog u ovoj prostoriji ovde, ovo znači jako puno i uopšte u ovoj godini jako smo zadovoljni svime onime što je urađeno, s obzirom da ćemo u mnogome unaprediti nastavu fizičkog vaspitanja, jednog od najvažnijih predmeta, s obzirom na ovu današnjicu u kojoj naša deca odrastaju. Vrlo je važno da oni u ovako jednoj lepo uređenoj, čistoj prostoriji u narednom periodu izvode nastavu fizičkog vaspitanja, a istovremeno bih ponovila još jednom da smo mi u ovoj godini i otvorene sportske terene sredili, tako da su na raspolaganju našim učenicima i novi košarkaški teren i teren sa veštačkom travom za mali fudbal. Tako da sa zadovoljstvom i onako u nekom lepom raspoloženju što se ovoga tiče mi završavamo ovu kalendarsku godinu. Dosadašnji radovi vrlo dobro napreduju. Popravljanje zidova i spuštanje plafona fiskulturne sale i slačionice obavljeno je na vreme. Ostalo je samo da se postavi podna obloga. Pa radovi su se odvijali u predviđenom roku, znači nije bilo nikakvih problema. Što se tiče, izvođači su svoj posao obavljali sasvim korektno, tako da nije bilo nikakvih većih problema. Ako je bilo nekih nedoumica, pitanja, znači zajednički smo sve to rešavali, uvažavali su neke naše molbe, tako da mi smo zadovoljni. Završetak radova u osnovnoj školi Moša Pijade očekuje se za 10 dana, kada će učenici moći da koriste fiskulturnu salu, a ne samo terene koji su napolju. U Ivanovu su toku ove godine dobili novo košarkaško igralište, kao igralište za mali fudbal. Ovih dana završavaju se radovi u fiskulturnoj sali. Tradicionalan novogodišnji koncert učenika muzičke škole Petar Konjović upriličen je u gradskom pozorištu. Publici se predstavilo oko 150 učesnika. Dominirali su kamerni sastavi, orkestri, ali bilo je i solista. Veoma sam zadovoljna koncertom, zadovoljna sam odzivom publike i mislim da je ovo jedno predpraznično raspoloženje i sa ovim koncertom smo uveli publiku u ono što nas čeka, to su božićni i novogodišnji praznici. Uglavnom onaj ko je vredniji, ko je ozbiljnije vežbao i napredovao, taj se večeras pokazao. Osim što je publika imala priliku da uživa u jednosatnom programu u okviru kojeg je prikazano 18 tačaka, uživali su i učesnici koncerta. Sretna sam što sam mogla da sviram i da sam mogla da budem ovde, da mogu da gledam koncert i tako. Ja sam jako zadovoljna večerašnjim nastupom. Nastupala sam na 2 tačke i stvarno bilo je prelepo, stvarno je čast učestvovati u ovako nečemu. Super je prošlo. Nije bilo treme, onako sve je bilo super i svi smo bili jako dobri. Pa sviram violinu 8 godina i na ovom koncertu nisam svirala, ali sam pevala, pa volim i da pevam. Narednog ponedeljka bečejsku publiku očekuje i novogodišnji koncert nastavnika muzičke škole. Imajući u vidu prošlogodišnji uspeh i pozitivne reakcije publike, pred nastavnicima je velika odgovornost da to opravdaju i ovog puta. Koncert nastavnika je prošle godine ovo vreme doživeo jedan veliki uspeh. Samim tim smo doneli odluku da ga i ove godine održimo. Sad ga možda i ozbiljnije spremamo zato što verujemo da će se publika odazvati u velikom broju i da su očekivanja velika, tako da sa tim se ne smemo igrati.
Koncert nastavnika muzičke škole Petar Konjović možete poslušati u ponedeljak 21. decembra u velikoj sali Gradskog pozorišta sa početkom u 19 sati. Ulaz je slobodan. Sportski savez grada Sombora poklonio je komplete sportske opreme svim osnovnim školama iz Sombora i okoline koje su učestvovale u programu Moja škola, moj klub. Program će i dalje biti realizovan pod rukovodstvom instruktora fudbala Fudbalskog saveza Srbije Velimira Šargića uz pomoć zaposlenih u Sportskom savezu Ilije Lalića, Radovana Raškovića, Bojana Štakića, Predraga Mandića i Vladimira Laloševića. Kompletna aktivnost se pokazala veoma uspešna jer, pored raznolike igre koju pruža ovaj jedinstven program, škole su dobile i komplete sportske opreme koji sadrže lopte, markere i ostale rekvizite koji će im pomoći da na bolji način organizuju časove fizičkog vaspitanja. U prolećnom delu je učestvovalo 186 dece, od toga je 106 dečaka i 80 devojčica, gde je ukupno učestvovalo 11 škola. Danas ćemo pristupiti podeli tih 11 škola ove pakete, da je skroman poklon, jedan onako znak pažnje školama stvarno koje rade najviše sa decom i sa omladinom.